از نها لگوندê navkureyê girêdayî bajarê Qamişlo ji xwe di meha Eylûna îsal gerînendeya avê ya bajarê Qamişlo dest bi projeya kolandina bîreke din ji bo stasyona avê ya Hilêlî ya ku ev stasyon avê dide giştî bajarê Qamişlo. Heger ava Lamnîkamî reva mij alîkar be niha jî ev dîmenê li ser ekrana hûn dibînin dîmenê vê projeya bîrê ya ku hatibû kolandin xebatên gerînendeya avê her ku tevî hemir rewşên herêm tere derbas bi dewam dike ji bo çareserkirina pirsgirêka kêmbûna avê li bajêr bi taybet jî di vê havînê de çend caran ev pirsgirêka kêmbûna avê ji bo heyama çend rojan derdiket pêş bi taybet jî xelkên siyahî zêdetir xelkên taxa siyahî li bajêr zêdetir di va pirsgirêka qutbûna avê li cem wan pir zehmetî dikişandin lewma ji bo çareserkirina pirsgirêka qutbûna avê bi rengekî giştî li ser bajêr û ji bo ku xelkên Qamişlo bi taybet jî bê av nemînin ev proje hate avat ji bo ku em agahiyên zêdetir di derbarê vê mijarê jî nas bikin niha li gel min mêvanek heye ku ew jî rêzdar Buhar Şêx Musa endama beşa em bêjin endama beşê lîkolînê di gerînendeya avê ya bajarê Qamişlo ye. Birêz Bihar kerem vê derê Birêz Bihar gerem behsa projeya we bikin niha projeya ev kolandina vê bîrê bi rengekî giştî bi armanc bi hedefekî çawa bû we da avakirin em dixwazin detayên zêdetir derbarê vê projeyê ji we nas bikin kerem bikin. 85 صدي باجاري قامشلو تغذيتك محطة هليلية تابعي دائرة آفي بشك قسمي بلدية قامشلوية بله بيراخوا وقت أنا سر زمان إنه ما تقيلوا لي دس بيكر ما تششي ما هذا يزداد في مهدا ما خلاص كر بيراخوا شمالي محطة ماكولان دور بين 6 متري دوري محطية طبعا بيرامة ضمن نطاق بيري مي اي كولان بريك هاتن كولاندن انه خدمتي دبون اف بيرامة سر سيستو بيستو بينج عمقوي مساكن عندي مدتاوي بنا متحد وكبلدي تشلو بينج روجادا ما تشل دروجي ده خلاص كر ايجو تمويل دبي انه ك براج بقدمينا دائرة افيك بلدي هي امالية ام كارن بيجنجي انه عمقي ما برين بها مقال كرنو عمقي ويش قاسبو غزارتاوي 6 متر مكعب بالساعة تيدا وأف يعني إنه أهمية في بيريج شري إنه زيادة منا مردودة كي أفيج محطة هليلية لأنه مشترى جود أنا برين هاشي مجو إنه محطة هليلية حري مزند باجاري قامشلو دي. أم كارنش ورا بيجن إنه تكف خدمتي ده خلال في أسبوعين إنه نقطة الربط جبنا بيريدة وخطي ايه رئيسي إنه الدرج محطة هليلية في أسبوعين لفاوي دور صدو $15,000 بينجي ويكن أنا خدمتي دنا تفي فينا مي بيرامي أنا ما كولاندي بو بينجي ودبير